gonna get you. Yeah, whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul di Ramidun menuju trek baru ya. Trek baru sekitar 20 km lah dari Ramidun. Semoga perjalanan hari ini kita diberikan keselamatan, aman dan sukses. Oke, ini mountain. Yes. Tapak kayaknya. Coba lihat masih tinggal nggak punya saya situ. Ada tapak kayaknya. Serta terakhir. You know I'm gonna get that one. Bang, kalau naik kan, setahun aku gratiskan premium bang. Nah, jangan gitulah. You know I'm gonna get you. Yeah, whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Dah, dari sini aja. Aku jujur hai di. Oke. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go. Biar stamina tambah kuat, minumlah madu alami makan. Makan apa minum? You know I'm gonna get. Gak berat. Yang udah naik gak berat. Padahal karena lebih berat. Dang dawin. Udah hidup lah. Yang aja depan aja. Ya, mantap. Treknya luar biasa. Semangat.
Lele kah? Kedua. Ya, kedua. Tengok pro no. Promil. Romi. Una doi aja. Mana? Tetap semangat ya Luis. Tetap semangat Dit. Ya, oke. Angkat tangan aja udah mantap itu. Itu baru. Ayo gunung Sungkuro nah nama ngakeng tu lah. Whatever it takes to Bang. Ya, tetap jalan. Nya kau naik pulih, tak bahasa kan? Ha, sikit dong. Wate ku tran kan? Ngeri juga. Duduk ya. Nah, ini sakit nih. in this crazy world of choices. I've only got a few. Either you're coming with me or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you, and when I saw you, I knew that I finally found you. I finally found you. Grup. You know I'm gonna get Push. Kecewa. Salah satu korban rute Pak Bobi nih. Memang cukup gawat navigator. Saya berusaha tunduk no. Ada korban siapa tuh? Ya mudah-mudahan tidak ada ini yang terakhir. Ini yang pertama dan terakhir. Mantap, tetap semangat. Hai guys, hari ini kita sudah nyampai di Lok Dalam. Target 10 bukit yang baru kita lalui 2 bukit. Baru kita lalui 2 bukit. Bang Heri tadi sempat terkapar juga sama Bang Erli. Kayaknya kurang poding di Medan, kan dulu nih. Kurang poding di Medan. Nah, 8 bukit lagi Bang ini minta pulang. Bang sama Bang Farhan. Bang Farhan minta pulang pula nih. Alasan Bang Farhan piket katanya. Saya nggak ada kawan lagi nih. Pak Edi ya. Pak Edi. Gacan Pak Edi. Sakit. Oke lah. Ada yang ngomong siapa? Berhenti merokok. Saya pasti merokok. Propaganda ya. Bos, jangkrik bos. Citra bos. Korban tragedi hari ini. Kentang. Kena tanggung. Memang cek lahir doang nah. Tunggu tangan.
Kamu tuh Mbak? Nggak kelihatan ke bawahnya. Bro. Mantap, ah. Beres. Oke.